Mwaramutse, turi tariki 6 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2026. Umunsi umwe Sarwara rwa Nkomokomo yagize atya ati ningiye ugomba gusigara ndi boss. Abandi bati ariko nawe uridogaye, wowe ubwawe ntushoboye, none ngo ugiye kuza urya abandi, urya iby'abandi, inyama z'abandi uzirye. Ati ntabwo mubizi rero, ngewe ubwanjye ninjye nyine ufite icyo ngomba gukora, kandi ninjye ufite uburyo bwose ngomba kubigenza. Bazantega imitego ariko nzayicamo. Undi ati reka tukubwire rero, hari umugabo uri hariya wakwiteguye n'ubuhiri, aza kujonjanga mu gatwe kandi ntuzamucika, wariye nyinshi izi ngizo ntuzazirya. Ati mutazi ni ngewe. Hajya byagenze gute? Irani ikomeje ibikorwa byayo mu buryo buri silencieux, mu buryo bw'ibanga, mu buryo budasanzwe. Abagarariye Iran bongera igitero gikomeye cyane ku bwato mu mazi, abugaba igitero ndetse bajya no kubwigarurira. Bati olingate ntago muzatesha umutwe Irani ngo mwibwire ko muraza gutambuka ku buryo bworoshye muri aya mazi. Ni bande? Byagenze gute? Intwaro bakoresheje ni izihe? Ese abasirikari basiye buno bwato Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaza kubyitwaramo zite? Ndaza kubikubwira ibiri kuvugwa kuri iki gitero karabutaka mu mazi yo murasirazuba bwo hagati. Muri Irani, Teherani n'ibindi bice bitandukanye by'igihugu, bose tariki 5 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2026, kuva ariko nyirizina tariki 4 bari bategereje umunsi nyirizina wo gushyingura Ayatollah Khamenei wari uyoboye igihugu cya Iran nk'umuyobozi w'ikirenga, hamwe n'umuryango we biciye muri cya gitero cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo kwa 28 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka turimo. Wari umunsi ukomeye cyane, gusa Mojtaba Hussein Khamenei ntabwo yigeze yitabira uyu muhango wo gushyingura. Byagenze gute kuri Mojtaba? Mojtaba yaragize iki kibazo cyatumye atitabira gushyingura se, mu gihe abo bavukana bo bitabiriye umuhango? Ndabikubwira neza, gusa pole sana ku Banya-Irani, niko twavuga. Hanyuma ibingibi byo nawe uraza kuzumva utangare nkuko natangaye. None se nkubeshye? Uburusiya mu majyaruguru burwana n'umujinya Ukraine, n'ubu tuvugana bakoresha indege za Golan zizwi nka za drone zidasanzwe, drone zifite ikoranabuhanga rya AI. Bazirashyushije muri Ukraine, barasa ibice byinshi, baratimbagura, bararasagura, nta mpuhwe bigeze batanga kuri Ukraine. Agahinda kahagurutse mu Ukraine, Kiev, Zaporozhye, Kharkiv, Lviv, Kryvyi n'utundi duce twinshi twagabweho ibitero na Russia muri kino gitero gikomeye cyane hagati y'Uburusiya na Ukraine. Intambara itoroshye ikomeje guhuza impande zihanganye. Ndakubwira byinshi muri kino gitero nyirizina, gusa ariko tukira ngaho ku Burusiya nta gucika, ni ukwitanga gusa bisabwa. Bitaba ibyo ngibyo abasirikari b'Abanyarusiya bagapfira ku rugamba. Umwe mu barwanashyaka ba Ukraine w'umunyamerika ati olingate mu byangaye cyangwa se mu byemere, abasoviete nayo umunsi baracyari abasoviete, abarusi baracyafite imbaraga, ahubwo turaza kwisanga badutimbuye. Nitureba nabi ntabwo ari Ukraine yonyine iraza kuzira intambara, natwe turi nyuma ya Ukraine dushobora kuza kuyizira. Ndabikubwira. Atari byo gusa twagarukaho uyu yitwa Dmitry Peskov, n'umuvugizi wa Kremlin. Ati turimo kubona imico y'abari abanyaburayi, turimo kubona uburyo bari gushaka gutesha umutwe Uburusiya. Bakwiye gusobanukirwa ikintu kimwe gusa, iyi ntambara twayitangiye ari igikorwa kidasanzwe cya gisirikari, ariko bimaze kugaragara neza ko turi mu ntambara atari igihugu cya Ukraine cyonyine, ahubwo n'ibihugu z'i Burayi batanga umusada, batanga ubufasha bwa satellite. Kubw'izo rero, we are steady and ready to fight against them. Turiteguye kandi twitayale guhangana nabo, bamenye neza ko tugiye kwinjira mu ntambara noneho ipanuye. Third World War, intambara gatatu y'isi, intambara ipanuye hagati y'Uburusiya n'Uburayi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, intambara hagati y'Uburusiya na OTAN. Ibyibazwa byo ni byinshi nyuma yuko Peskov avuze ko Uburusiya bwihanganye kera kubusa kuri inshuro uje gutangira kuzamura ibikoresho byabwo ngo byishyure kandi byanize uwo ari we wese ukomeje gushaka kubangamira igihugu cy'Uburusiya kandi Uburusiya butabyemera. Waretse nkaguha ikaze maze tukajya muri kuvuga byose uko bizakabaye kamwe ku kandi, dore ku mirongo y'imbere ku rugamba tukamenya ngihatsi iki. Ngewe ni Mungu wa Kamanzi w'Uruwande, ngo ikaze ngo tujyane ku musozo nk'ibisanzwe. Ikaze kuri mwese.
maze rero bikomeje kubera mu isi bikomeje gutuma benshi bibaza bati ariko tuzongera kujya amahoro ryari, ituze ryari ko intambara zo kugira ingaruka kuri buri muntu wese, ubishaka n'utabishaka ari kwisanga ari mu kaga gakomeye. Urasazwe bwo hagati mu gihe bwabona amahoro n'umutekano mu buryo bwuzuye, petrole, essence, gaze biracyahenze kandi ibyo bituma na dodo ku isoko zihenda, none n'akazuba kavuye. Uburusiya na Ukraine nabo mu kurwana kwabo bikongera gutera isi umwaku, ifumbire mvaruganda iri kubura. Ibi byose kandi bikomeje gutuma akaga ndetse n'umubabaro bikomeza kuba byinshi ndetse uruhurirane. Mu buryo butunguranye rero tuhere muri Asazwe bwo hagati, ingabo zifashwa na Iran zongeye gukora ibikorwa biremereye cyane mu mazi yakikije ikigobe cya Perse, ariko n'amazi anyura hafi ya Perse ugana epfo muri Afrika, aho abafatanya na Iran bongeye kwatsa umuriro ku bafatanya nk'ibikorwa Leta Zunze za Amerika, bati binago bizakunda rigamaye. Nubundi bwato butwara ibizigo bwagabweho igitero mu nyanja itukura, kandi amaso yose yongeye kuba kunyeshya z'abahuti zo muri Yemen. Ikigo gishinzwe ibikorwa zo mu mazi cy'Ubwongereza cyatangaje ko cyakiriye raporo y'ubu bwato bwibasiriwe mu birometero 30 mu majyepfo y'uburengerazuba bwa Hedaira muri Yemen, aho ubwato bw'imizigo bwatangaje ko bwagabweho igitero n'abantu batazwi bitwaje intwaro. Mu itangazo rya UKMTO cya kigo cy'Abongereza gishinzwe iby'amazi cyagize giti, kandi mu bimenye UKMTO yakiriye raporo y'impanuka yabaye kilometero 30 mu majyepfo y'uburengerazuba bwa Al Hudaida muri Yemen. Ubwato butwara imizigo bwatejwe impanuka buvuga ko burimo kugabwaho igitero n'abantu batazwi bitwaje intwaro. Ubuyobozi burimo gukora iperereza. Amata aragirwa inama yo kunyura mu nzira yahari muri kara gace bwitonze cyane, kandi bagatanga amakuru ku bikorwa byose biteye inkeke bayahereza UKMTO. Abahuthi bateye ubwoba ko bazongera kugaba ibitero ku mato, nubwo batari bagitera ibitero bavuze ko bagiye kongera gutangira gukora ibitero ku mato yose aturuka mu bice bitandukanye anyura muri iriya nzira. Babivuze mu minsi ishize, bamwe babyita yuko barimo kwivugira batazabikora, batibagiye ibyo Israel na Leta Zunze za Amerika babakoreye. Ibintu ukubeshya. Amakuru aturuka mu kinyamakuru Associated Press avuga ko itsinda rishyigikiwe na Iran ryabanje kurasa amato ryabanje kurasa ubwato bakoresheje amato atajya pilote, indege zijya pilote na misile ntoya ku mato anyura mu gace bagenzura hafi y'umuhora wa Bab al-Mandeb mu majyepfo y'inyanja ndetse hino gato y'agace ka Arabia. Baburiye Arabia Saudite umuvandimwe gukomeye wa Leta Zunze za Amerika ko ari umwe mu bashobora kwibasirwa cyane. Baburiye kino gihugu cyo mu kigobe cy'inyanja kwirinda ihohoterwa iryo ari ryo ryose rikorerwa mu kirere cyacyo kijya kubangamira Iran babigira idaga. Abahuthi bashyikiwe na Iran bari batanze umuburo mushya kuri Arabia Saudite. Umutwe w'inyeshyamba zo muri Yemen wavuze ko mu gihe kizaza ibikorwa byose byo gutubahiriza ikirere cyawo cyangwa se igitero cyacyo cyose cya gisirikare bizahura n'ibitero byo kwihaniza ku bibuga by'intambara by'indege bya Arabia Saudite n'ibikorwa remezo by'ingenzi. Iki kibazo cyaje mu gihe hakomeje kugaragara umwuka mubi mu karere. Mu itangazo rya video, umuvugizi w'igisirikare cya Abahuthi Yahya Sari yashinje Arabia Saudite ko hari ikirere binjiriye anaburira Riyadh ku bikorwa bya gisirikare bizakorwa mu gihe kizaza. Sari yagize amagambo ubwe atangariza Arabia Saudite nko kubabwira yuko muri make barimo kwakurikirana kamwe ku kandi bishobora kutazabahira, cyangwa se ibikorwa by'intambara barimo gukora bishobora kuzaba bibi cyane ku buryo buremereye, bishobora kuzaba umwaka kuri bo, bishobora kuzaba ikibazo kuri bo, bikaba ndetse n'igihombo cyihariye mu gihe bakomeje gukora ibikorwa by'intambara kuri bano Bahuti. Bakaniye bakavuga bati ntabwo dushobora kuzihanganira igihombo, ntabwo dushobora kuzihanganira kwinjira mu kirere cyabo. Abahuti babona neza ko ari agasuzuguro ndetse n'agasumburutso, ibikorwa bidashobora kwihanganirwa na gatoya. Kumve amagambo y'uyu Muhuthi, umuvugizi wa gisirikare w'Abahuthi, asobanura neza icyo biteguye gukora. Ati, turaburira umwanzi n'umugizi wa nabi ariwe Arabia Saudite byo kugerageza kongera kwangiza ikirere cyacu cyangwa se igitero cyacyo cyose kibasira igihugu cyacu. Igikorwa cyacyo cyose kizaba cyagabwe ku gihugu cyacu kizaza igisubizo gikomeye cyane. Tuzibasira ibibuga by'indege bya Arabia Saudite n'indi bikorwa remezo byo ku butaka ndetse no mu nyanja.
uyu wa gatanu saa 11:20 za mugitondo indege z'intambara z'umwanzi za Arabia Saudite zinjiye mu kirere cya Yemen mu rwego rwo kugerageza kubuza amato ya leta ya Iran kunyura muri kariya karere, maze izi ndege za Arabia Saudite ziza mu kirere cyacu. Ni amato atwaye abaturage barenga 200 barimo ababuza babo, abakomeretse n'abarwayi baje gushaka kwagaho igitero bakoresheje uburyo bwabo. Abangaba bashaka kwizera ku kibuga mpuzamahanga cya Sana muri Yemen. Bimaze hafi imyaka 11 bafungiwe mu buryo bunanyije n'amategeko, ariko kugerageza ibikorwa zabo kubera Imana ubw'ingabo za Yemen zizangana n'iki gikorwa ngo twabigenje tugamije kubita ibisasu bya misile, kandi nkuko twabigenje twese tubabuza gukomeza guba mu kirere cyacu, twabarituye kubw'imbaraga z'Imana basubira inyuma. Bityo ingabo za Yemen zishimangira ibi bikurikira. Ubwa mbere, turaburira umwanzi w'umunyazaha ariwe Arabia Saudite kutazasubiramo kugerageza kwangiza kwinjira mu kirere cyacu cyangwa se igitero cyo cyose kigamije kwibasira igihugu cyacu, kuko kizasubizwa mu buryo bwuzuye hibandwa ku bibuga z'indege n'inyungu z'ingenzi ku butaka ndetse no mu nyanja. Icya kabiri, ntabwo tuzemera ko igihugu cyacu gikomeza gukingirwa mu buryo bunyanije n'amategeko bikozwe na Arabia Saudite, kandi tuzafata ingamba zose zemewe n'amategeko kugira ngo iki gikorwa kihagarikwe, igikorwa cyo gukomeza kudukumira abantu binjira mu gihugu cyacu. Abahuti bati twebwe rero iyi nkumirizi y'aba Arabia Saudite turayihaze, tugiye kuzana imbaraga zidasanzwe. Uyu muburo uje mu gihe n'ubundi hari hamaze imyaka myinshi hashyirwaho ingamba zo kugabanya amakimbirane hagati ya Arabia Saudite n'abahuti bo muri Yemen. Nyuma y'imyaka igera kuri 10 y'intambara, Riyadh n'itsinda ry'inyeshyamba bagiye mu biganiro byinshi bitaziguye, bari bagamije kubona aho nyine guhagarika imirwano bishobora guhita bituruka ku buryo burambye. Mu gihe cy'intambara yo muri Yemen, abahuti bateye ibisasu bya misile n'indege zijya pilote inshuro nyinshi basira ibibuga by'indege bya Arabia Saudite, ibikoresho bya petroli n'ibirindo bya gisirikare. Mu bitero zagaragaye cyane harimo igitero cyagabwe ku nyubako za petroli za Saudi Aramco mwaka na 19 cyahungabanije kandi by'agateganyo igice kinini cya karere gatumwinyuzamo petroli mu bwami bwa Riyadh. Abahuti bavuze ko aribo babigizemo uruhare, nubwo leta zimwe za Amerika na Arabia Saudite bavuze ko Iran ngibigiyamo uruhare nk'uko Tehran yo yabihakanye. Ariko kuva icyo gihe Arabia Saudite yakomeje ibikorwa byayo byo kurinda amato, kurinda indege ndetse n'ingamba za diplomasi zirimo abahuza bo mu karere bagerageje gukumira kongera kunyirwano yakiyongera. Ikibazo gishya kibaye mu gihe nanone mwese zo hagati ibibazo by'umutekano ukomeje kugorana cyane, nanone kandi bitewe nuko Iran ikomeje kuvugwaho mu bari bamaze imisanganya tazumwe za Amerika ndetse na Israel. Abahuti namwe mu bagize icyo bavuga muri iyi ntambara Iran imaze mw'iminsi, aho bari bananavuze ko bazafunga umuhora wa Al-Mandeb mu gihe intambara yabikomeje kuri Iran. Niba umwuka mubi hagati y'abahuti na Arabia Saudite wongeye kwiyongera, bishobora guteza akaga atari ku mutekano w'akarere gusa, ahubwo no ku masoko mpuzamahanga y'ingufu, ndetse amato yanyuraga muri Bab al-Mandeb ashobora gukumirwa mu gihe yo muri Hormuz nayo atari kubona passe cyangwa se gutambuka byuzuye, bikaba byatera ikibazo gikomeye cyane ndetse n'izago biremereye. Abahuti muri Yemen nuka bitagafuka imvugo rimwe, ubwo bafite technology ngambaye isho no kurasa muri Israel. Ubwizo rero nka Riyadh baturanye, ndavuga Saudi Arabia, bishobora guhita bihinduka umwaka ukomeye cyane, akaga kuri biriya bihugu. None umuhango wo gushyingura Ayatollah Khamenei wagenze nabi. Ali Khamenei wice ku gitero cya leta zimwe za Amerika ndetse na Israel wa 28 i Tehran. Umunsi wo kumushyingura wari tariki 5 z'ukwezi kwa karindwi mwaka wa 2026. No umunsi watoranijwe gusaba uyu munsi w'amarira indani muri Tehran. Ibihumbi n'ibihumbi, amamiliyoni n'abamiliyoni bari buzuye i Tehran baririra umuyobozi mukuru wa Iran Ayatollah Ali Khamenei wishwe. Ariko hagati y'amasengesho menshi ndetse no gushyingura hari ikibazo kimwe gusa cyakomeje kwibazwa cyane kurenza ibindi byose. Umuyobozi mukuru mushya wa Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei ari he? Abandi bahungu ba Ali Khamenei, Masudi na Maum ndetse na Mustafa babonetse ntibigeze baboneka kuva intambara yatangira.
gusa bari baje mu muhango wo gushyingura se. Masudi Khamenei yagaragaye aririra imbere ye yihanagura n'igitambaro mu maso akoresheje agatambaro bita nyine kafia, igitambaro cy'imikara kiranga Iran, imikara ndetse n'imyeru. Abayobozi bakuru ba Iran bifatanije n'ibihumbi by'abantu bari mu cyunamo muri Transgran Masala rwo guha icyubahiro wahoze ari umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ismail Koni uyobora ingabo za Darde zo mu rugendo rw'abakuds yifatanije cyangwa se Kani yifatanije mu gusabira Ali Khamenei muri uyu muhango. N'umuhango wayoboye na Ayatollah Jafar Subhani, akaba ari we umupadiri mukuru cyangwa se umushehi mukuru w'aba Shia, afite imyaka 97 y'amavuko. Byumvikana yuko afatwa nk'umuntu mukuru cyane mu idini y'abashia, Islam y'abashia. Akari wayoboye umuhango. Mojtaba Hussein Khamenei kutagaragara kwe ntiramenyekana neza kuko ntaragaragara kuva urugamba rwatangira, nta shusho nyayo iraboneka nshyashya y'uyu mugabo Mojtaba. Gusa bikavuga ko yakomeretse mu isura mu gitero cyahitanye se n'avandimwe be ndetse n'umugore we n'umwana we. Bikavuga ko ashobora kuba yakomeretse n'amaguru yombi cyangwa se kumwe. Nkuko rero yitazi ibitangaza, isura ya Mojtaba Khamenei ngo yaba yarangiritse cyane ndetse yakomeretse cyane ngo kukuguru cyangwa se amaguru yombi muri cya gitero. Kuba yaba atagaragara rero mu bikomeye cyane nk'ibi ngibi mu mateka ya politiki ya Iran byatumye nanone isuzuma rikomeye cyane ikomeje gukorwa, ndetse benshi bibaza neza iki kujya mbere. Iran irimo gutegura umuhango wo gushyingura Ayatollah Ali Khamenei mu buryo butangaje. Ni igikorwa abantu benshi babona nk'ikimenyetso cyo kwigomeka kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Donald Trump yari yavuze ko Tehran yasabye ko ibiganiro bya kirimbuzi bihagarara kugeza mu gitondo igikorwa cyo gushyingura kirangiye. Ubwo abayobozi b'isi bateraniraga i Tehran mu muhango rero wo gushyingura wahoze ari umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei, Perezida wa Amerika Donald Trump yavuze ijambo ririmo gusuzumwa cyane na benshi. Ubwo yaganiraga na Axios, Trump yavuze ko yakurikiraniye hafi imihango yo gushyingura, avuga ko Iran yasabye ko ibiganiro bya kirimbuzi bihagarara kugeza igihe cya mu gitondo kirangiye. Ariko igitekerezo kimwe cyane cyakuruye abantu benshi cyangwa se cyakuruye ibitekerezo by'abantu, avuga ko bari mu muhango wo gushyingura. Trump yagize ati bose baraho rimwe kandi dushobora kubakuraho icyarimwe tubishatse, ariko ntabwo tuzabikora kuko igihe nta muntu twadufite wo kuganira nawe igihe twatubarimbuye. Itangazo ryasaga naho rigaragara ko abayobozi benshi bakomeye ba politiki n'abasirikari muri Iran aho gihe baba bateraniye hamwe Trump yategura igitero gikomeye cyane cyo guhita barimbura nabo. Trump yavuze kandi ko kugeza ubu nta ruhande na rumwe ruzarasa ku rundi nubwo ibiganiro bigikomeje guhagarara. Bivugwa mu gihe Trump yishuye ko Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yitezwe gusura White House vuba ahangaha. Abayobozi bombi bivuga ko bemeye guhura nyuma y'urugendo rwa Trump mu mahanga. Nubwo bafitanye umubano wa hafi, raporo zerutse zigaragaza ko hari itandukaniro ryagaragaye ku bijyanye na Iran, Liban ndetse n'ingamba rusange zo mu karere, aho Trump akomeje gahunda nshya ya diplomasi nka Tehran nyuma yo kongera igihe cyo guhagarika imirwano. Hagati aho Trump yanabajijwe ku ihungabana ry'abaturage bw'akabaro ka Khamenei, avuga ko yatunguwe no kubona abanya-Iran barira mu muhango wo gushyingura, ndetse agatekereza ko amarira ashobora kuba ari ay'impimbano batarimo kumurira bya nyabyo. Aya magambo ashobora kongera kandi gutera impaka mu gihe amakimbirane hagati ya Washington na Tehran ndetse na Yerusalemu y'Iburengerazuba akomeje kwiyongera, nubwo hari ingamba za diplomasi zikomeje gukorwa. Abantu barirwa muri za miliyoni 20 bari bitabiriye umuhango baje kurira Ayatollah Ali Khamenei. Nyamara Trump ati ntabwo ari ukumurira bya nyabyo. Ni gute baririra Khamenei? Wibuke ko amagambo ya Trump ngi batangizaga runo rugamba yavugaga yuko icyo bagiye gukora gusa muri Iran ari guhindura ubutegetsi. Ubw'ibyo ngo Ali Khamenei nta muntu wakamuririye, ni umuntu udakwiriye kuririrwa, ni umuntu udakwiriye kugirirwa impuhwe. Nyamara ibihumbi n'ibihumbi by'abanya-Iran bagaragaje neza ko bashyigikiye ubuyobozi bwa RGC. Ibyo ngiye gutungura cyane Washington ndetse n'ibitekerezo bafite bivuga ko bagiye gutabara abanya-Iran. Bigaragara neza ko abanya-Iran bayikubye na zero. Bikomeza guhinduka ikibazo gikomeye cyane kuri bwana Donald Trump n'imishinga yari afite muri iyi ntambara. Dukomeje rero amakuru ari kuvugwa nanone, twigire mu gihugu cya Russia. Uburusiya bukomeje guhondahonda Ukraine mu buryo butarimo impuhwe na nkeya, ni no mercy.
namuwe barimo kurashisha uburyo budasanzwe, barimo kurashisha intwaro ziremereye, kandi bakavuga yuko n'ubundi nta guhagarara gugomba kubaho, ari ukomeza guhangana n'umwanzi kugeza ku mwuka wa nyuma. Urusiya buravuga ko bwagabye ibitero bibiri by'indege zitagira abapilote muri Ukraine. Minisiteri y'ingabo y'Uburusiya ivuga ko ingabo zayo zagabye ibitero bibiri bitandukanye by'indege zitagira pilote mu karere ka Kharkiv muri Ukraine, bagamije by'umwihariko cyane gushyira iherezo ku bikorwa remezo by'ibikoresho bya gisirikare n'ingufu. Nk'uko minisiteri bivuga, igitero cya mbere cyagabwe kuri gari ya moshi yari itwaye imizigo ya gisirikare cya Ukraine hafi y'aho umujyi wa Alensina uturuka. Moscow yavuze ko igitero cyagabwe hakoreshejwe indege ya Gelon 2 cyangwa se Gelon 2 idafite abapilote, inashyira ahagaragara amashusho ivuga ko agaragaza igihe gari ya moshi yagongwaga n'iyi drone. Minisiteri yongeye isobanura ibikoresho bya gisirikare ngo byari birimo gutwarwa cyangwa se bavuga ingano y'ibyangiritse. Mu itangazo rya kabiri, Urusiya bwavuze ko indi ndege itajya pilote ya Gelon 2 yagonze station ikwirakwiza essence hafi ya Gaza Prazdor ndetse no mu gace ka Jandevet muri Ukraine. Nk'uko minisiteri y'ingabo y'Uburusiya ibivuga, icyo kigo cyasenkwe mu buryo bw'uko cyagaragaje ko hari igitero cyabaye hejuru yacyo kandi cyaturikije ku rwego ruremereye. Moscow bavuga ko icyo n'ikigo gitanga essence cyatangaga essence ku gisirikare cyangwa se bagatanga ibikorwa biremereye imbaraga zo kujya kwibasira abasivile. Ukraine ntabwo yigeze ikivuga kuri kimwe muri ibyo bitero Urusiya bwavuze, kandi ibitero byatangajwe ntibyemejwe na Ukraine ku giti cyabo ngo avuge ngo twangirijwe ibi n'ibi. Ibitero bibaye mu gihe Uburusiya bukomeje gukaza ibikorwa bya drone muri Ukraine mu gihe kirekire bagamije guhungabanya ibikoresho bya gisirikare bya Ukraine, ubwikorezi n'ibikorwa remezo by'ingenzi. Gari ya moshi iracyari igice cy'ingenzi cyane cy'urusobe rw'ibikoresho muri Ukraine mu kwitwarira abasirikari, kwitwara abasirikari, amasasu n'ibikoresho biremereye hirya no hino mu gihugu. N'icyo gihe kandi ibikorwa remezo by'ingufu byakomeje kuba ikintu gikunzwe cyane kuraswaho, aho impande zombi zishinjanya kugaba ibitero ku nyubako zikomeye zitanga ingufu. Benshi akaba batabona neza yuko yaba Urusiya yaba Ukraine nta woroshye muri kino gitero cyo kwibasira ibikorwa by'ingufu, amashanyarazi ndetse na essence. Bikomeza kwerekana neza cyane ko buri ruhande rwose rwifuza kubabaza rugenzi rwabo, kandi ivyo nta kindi bizana usibye ibyago biremereye. Mu mujyi wa Konstantin bavuga yuko ngo wahowe n'ingabo z'Uburusiya. Iki ni ikigo gikomeye cyane cy'inganda n'ibikoresho, kikaba ari cyo kintu cy'ingenzi cyatumye ubutegetsi bwa Kiev bukomeza kuba ngo Edenburg Katersky, agace bavuga ngo kari ingenzi cyane kafashwe n'ingabo z'igihugu cy'Uburusiya, kandi ibikorwa byabo birakomeje kugeza ku rwego rudasanzwe. Sergei Lodiskoy yagize ati, iki ni ikigo gikomeye cy'inganda n'ibikoresho, kikaba ari cyo kintu cy'ingenzi ku ikubitiro rya nyuma y'ubutegetsi bwa Kiev muri Donbass ndetse mu gace ka Kramatorsk, Stanojansk ndetse na Gromorsk, agace ka Konstantinovka, ndetse kikaba ari ikigo cya karindwi cy'ubuyobozi mu gace ka Donbass ukurikije akarere ndetse n'abaturage batuye. Nk'uko rero mu ntangiriro z'intambara ya 22 bivuga, abantu 78 bari batuye muri kano gace. Uyu mujyi wafatwaga nk'umurwa mukuru w'inganda z'ibirahuri, ukaba ari n'umwe mu mijyi y'ikoranabuhanga ya Ferros na Noferros muri Burasirazuba bwa Ukraine, ndetse n'ikigo cy'ingenzi cy'ubwikorezi bwa gari ya moshi. Bitewe n'akamaro k'ibikenewe rero mu buryo bw'ingamba, ubutegetsi bwa Kiev bwatangiye kubaka uburyo bwo kwirwanaho buhamye muri uwo mujyi mu mwaka wa 2014, kandi bwakomeje kwagura inkuta zawo nyuma yuko dufashe Bakhmut. Bari bashingiye cyane ku nkuta zitandukanye zari zarateguwe kwirwanaho mu mpande zose by'igihe kirekire. Imihanda ndetse yashyizweho uburyo bukomeye cyane bwo kuhatana amakuru, cyane cyane nko kurinda za gari ya moshi, inyubako z'amazi, uduce tumwe tw'inganda n'imidugudu 12 yegereye umujyi. Muri rusange, systeme yo kwirwanaho ya Konstantinovka yari igizwe n'inzira ebyiri zo kwirwanaho. Ni kilometero zirenga 50 z'imiyoboro irwanya ibifaru bifite 50% y'ubushobozi bukomeye cyane. Kwirwanaho agizwe n'ibisasu 20 bivanze, kandi bifite n'ikoresho biri ku misozi miremire bihekeye byegamiye uyu mujyi. Imbere mu mujyi ubwawo, umwanzi yashyizeho uduce turenga 80 tw'imbogamizi n'uturenga 50 tw'ahantu ho kwirwanaho, 85 dushyigikiwe na gari ya moshi, ndetse n'ishuri rikuru ry'ikoranabuhanga, inyubako z'amashuri 12, amashuri y'incuke 25 ndetse n'inganda 10.
Muri rusange rero Konstantinovka yari agace k'ingabo za Ukraine kari gafite umutekano kandi gafite uburyo bukomeye cyane ku ngabo za Ukraine. Umwe mu mijyi ine y'ibihome hamwe na Sloviansk, Kramatorsk ndetse na Dostoevivka byari bigize umurongo mukuru w'ingabo za Ukraine muri Donbass. Ubutegetsi bwa Kiev bushyira ikimenyetso cyariye kuri uyu mujyi bwawuhaye izina ry'icyubahiro ry'umujyi w'intwari muri Ukraine mu 2025. Kugira bafate Konstantinovka n'ibice biwukikije byashyize itsinda ritangaje ry'amatsinda 7 agizwe na bato 45 hamwe n'ingabo zigera ku 15,000. Muri zo harimo imitwe myinshi cyane y'igisirikari ku butegetsi bwa Kiev yari ishingiye cyane cyane kurinda aka karere ndetse no kuburizamo ingabo zacu kuzakigarurira. Byabaye nka zero rero. Gusa kuri ubu ngubu biravuga yuko ingabo za Ukraine zimerewe nabi ku rwego ruhambaye, kugira ngo ntawe urokoka ntawe ukwepa keretse kumanika amaboko. Kwitanga niyo cyonyine gishoboka. Utigutse bitewe n'uko uduce twinshi twa Ukraine turi kwigarurirwa n'ingabo z'Uburusiya umunsi ku wundi. Umuburo utangaje w'imirwano y'intambara uri gukurura abantu ku isi yose, mu gihe intego ya perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yo gufata Donbass isa nkaho irimo kwiyongera cyangwa se kugerwaho mu buryo umwe cyangwa se ubundi. Nyuma y'ibyo amasoko y'Uburusiya avuga ko ari ifatwa rya Konstantinovka, ingabo za Moscow bivuga ko zirimo kwisunika cyane mu gace ka Donbass, bituma intambara yo mu birindiro bisigaye bya Ukraine ishobora kuba mu gihe gito kandi cyihuse cyane. Wahoze ari umusirikare mukuru mu ngabo za Amerika arimo gutangaza ibintu bihindura abantu cyangwa se gutuma abantu batekereza ukundi, kubera ko urugamba rwo kurwanira Donbass rukomeje gukomera. Ubutumwa bwarushijeho kuba ubutumwa buteye inkeke. Bwaganiraga na RT Russian Today, wahoze ari umusirikare mukuru w'ingabo za Amerika Stanislav Kapanovsky yavuze ko ingabo za Ukraine ziri ku rugamba zigomba guhitamo nabi kwishyira mu maboko ya Russia cyangwa se kwirukanwa burundu. Ibyo yavuze bigaragaza isuzuma rye bwite, ntabwo ari ukuri guhwanye wenda n'uko abasirikare babibona, ahubwo byateje impaka ariko nshya mu gihe impande zombi zikomeje none kuvuga ku rugamba n'inzira y'intambara. Konstantinovka yagize ati, turabona ibintu biri kugenda bihindura isura. Inkuta zikomeye cyane zarateguwe kuva mu mwaka wa 2014. Agace ka Donetsk na Sloviansk ndetse na Konstantinovka niyo shingiro nyamukuru y'uru rukuta, kandi biragaragara neza cyane cyane ko hashobora kuboneka insinzi ku Barusiya. Abarusiya bashobora gutsinda ino ntambara. Kramatorsk ndetse n'utundi duce twinshi dushobora kuzagira mu maboko y'Uburusiya by'igihe kirekire. Yavuze ko ikibazo cy'ingabo za Ukraine ziri ku rugamba muri ako gace gisa naho giteye ubwoba, aho kugerageza kuguma mu birindiro zazo ndetse no gushyira imbaraga mu gusubiza inyuma umwanzi bishobora gutuma habaho ubwigombo gikomeye cyane, bakamanika n'amaboko, imbunda nyinshi zigafatwa ndetse nabo ubwabo bakitanga. Kuri ingingo uburyo bwonyine bwo kuva muri iki gihe ngo ari bazima ngo nukumanika amaboko kuko Uburusiya bwabazengurutse. Yangije avuga ko ibyo amaze kubona ari ugusenywa gusa kw'agace bikozwe n'ingabo z'Uburusiya, aho Uburusiya bwifitiye ubushobozi budasanzwe. Hagati aho Uburusiya bwakomeje gutangaza inyungu zo kugarura ubutaka muri Ukraine. Nk'uko Minisiteri y'Ingabo y'Uburusiya ibivuga, nimo gufata umujyi w'ingenzi wa Konstantinovka, ingabo z'Uburusiya zafashe Shikivka ndetse na Novomil, Cherlevshnya, Dubisva, Lubivka mu gace ka Kharkiv masaha 28 ashize. Nisenga bagize iti ingabo zo tw'intambara muri Ingirazuba zafashe imirongo n'imyanya myiza cyane kurushaho kuri ibikorwa zabo bikomeye. Hashyizweho ububasha kuri Shikivka, Novomil, Cherlevshnya ndetse na Lubivka mu karere ka Kharkiv. Aho hose Uburusiya ngo bwarahigaruriye ku buryo buremereye cyane, kandi Abanya-Ukraine icyo barimo guhura nacyo gusa ni igihombo ndetse no gutinya ko urugamba rwahita rubahindukana ku rwego rudasanzwe. None se ni ngombwa ko intambara ishobora guhita yerekeza mu bihugu by'i Burayi urabyemera? Dmitry Peskov agiye neza cyane ko bagiye kwita cyane kuri byinshi biri gukorwa n'abanzi. Reka twumve Dmitry Peskov amagambo yatangarije ikinyamakuru cyo mu Burusiya ndetse nuko abona iby'iyi ntambara, akabona neza ko bishobora gutera ikibazo gikomeye. Abatanayisobanukiwe bagomba kubimenya ko Uburusiya butatangiye bushaka kurwana, butatangiye bushaka intambara, bwatangiye bushaka ibikorwa bya gisirikare bidasanzwe, ngarika Abanyaburayi
n'abanyamerika batuma yinduka intambara ku rwego rukomeye. Ati Konstantinovka ni intambwe ikomeye cyane, ni intambwe ikomeye mu gufata agace nka kariya, navuga nk'agace gakomeye ka Kramatorsk, Sloviansk. Nta muntu n'umwe ukwiriye gushidikanya ko igisirikare cyacu kiri gutera imbere mu buryo buhamye kandi tubona umusaruro ufatika. Birumvikana ko ubutegetsi bwa Kiev burimo gukaza umurego no kugerageza guhishusho abayiyobora, nk'urwibutso rugaragaza neza ko wenda bahagaze neza muri kara karere barimo, bavuga ko wenda bashobora gushya igitutu gikomeye, ariko abasobanukiwe neza n'ikibazo barabona ko atari ko bimeze. Kiev nta kintu ishoboye. Ubutegetsi bwa Kiev bwafashe indi shusho ikomeye cyane kandi buvuga ko mu nama za OTAN rimwe na rimwe bavuga ko bari bubashyigikiye. Ko bigaragara twagombye kwitega ko habaho ubushotoranyi bukomeye kurushaho. Tugomba kwitega gushotorana no gukomeza kuba maso igihe icyo ari cyo cyose bitewe na OTAN. Hari intambara irimo kuba. Iyi ni intambara ya nyayo. Uzi impamvu ari intambara? Kubera ko byatangiye ari igikorwa kidasanzwe cya gisirikare, ariko bigakomeza nk'intambara. Kuko inyuma ya Kiev hari Berlin, hari Paris, hari ndetse na Hague, hari Oslo. Ikibabaje nuko na Washington hari. Kubera ko barimo gufashwa kugerageza kurasa ku ntego z'ibyogajuru byacu, barimo kandi nabo kubaha amakuru y'ubutasi, babaha intwaro z'abanyaburayi ngo barase ku ntego zacu, ibikorwa remezo byacu byose. Muri ibi kandi tugomba kumenya ko ubutegetsi bwa Kiev bushoboye ikintu cyose. None ikibazo kivuka mu by'ukuri, kuki iki gihugu mutagikemura cyangwa se ikibazo mutagikemura mu buryo bwihuse? Kugiye kuba dikemura ibibazo mu bingana gute? Ikintu gituma ibintu bishobora kuba bibi cyane. Ndashaka kuvuga umuryango w'ibihugu by'Iburayi urimo guhinduka imbogamizi na politike mu gisirikare. Nishobora guhakana ko hari ubushotoranyi bukomeye cyane kurushaho bukorwa n'ubutegetsi bwa Kiev. Zelensky yavuze ejo ko ikirwa cya Moscow aricyo cyonyine kizahagarika Putin. Sinzi icyo yashakaga kuvuga. Utekereza iki kuri iyi mvugo, amagambo avuzwe n'ubutegetsi bwa Kiev ndetse muri rusange n'ibikorwa zabo? Ikintu cy'ingenzi gishobora kuba atari imvugo, ahubwo ni ibikorwa by'iterabwoba. Ubutegetsi bwa Kiev burimo kwibasira inyubako zacu z'ingufu n'ibikorwa remezo bya gisivili. Mu by'ukuri ibyo nta bihuriye n'inganda za gisirikare. Iki rero ni ikimenyetso cy'iterabwoba kigaragaza cy'ubutegetsi bwa Kiev. Kubera iki? Kubera ko imiterere y'ingabo iri ku rugamba irushaho kuba mibi cyane ku buryo burambye kuri Kiev buri munsi. Ingabo zacu zirimo gutera imbere cyane. Inkuru zasohotse mu binyamakuru byo mu Bwongereza no muri Pologne bandika ko bitewe n'ibintu byose biri kuba Uburusiya burimo kwitegura mu mezi make ari imbere gutera muri Pologne. Izi nkuru warazibonye? Inkuru nyinshi ziteye ubwoba zirimo gusohoka zivuga ku Burusiya. Uko byagenda kose bifite ishingiro ko ku byo batekereza. Hari ibikoresho byinshi ku butaka bwa Pologne, birimo nka za drone zigurukira zerekeza ku cyerekezo cyacu zikataka ingabo zacu, kandi birumvikana ko nta cyiza kibirimo ibyo bintu. Bagomba kwibuka ko ibintu bishobora kwiyongera kugeza ku ngaruka iyo ari yo yose. Ubwo muryango ugomba kwitega intambara. Ntabwo nagira icyo manura nk'ubuhanuzi wenda kubizaba, ariko ngo mvuge bizaba ku butaka bwa Pologne. Gusa hari ibintu byinshi byigaragara. Uribuka ibyasohotse muri minisiteri yacu y'ingabo, urutonde rw'ibigo bifite aho ibyo bigo biherereye mu bihugu byinshi by'Uburayi. Dukomeza kugira ubwisanzure mu biganiro by'amahoro, kandi kuri twe byaba byiza kugeza ku ntego zacu mu buryo bwa diplomasi. Twizeye ko umuryango w'Uburayi utazashobora kwangiza burundu ibi byiringiro dufite, kandi muri urwo rwego twizeye ko hazakomeza gushyirwaho imbaraga zo gutanga imyanya myiza ku bunzi bwa Amerika. Itangazamakuru ry'Abanyaburayi byanditse ko Witkoff na Kushner baganira na Moscow hafi ya buri munsi. Ibyo ni ukuri. Ibyo wenda byaba ari ugukaza, ariko abantu bahura binyuze mu nzira zisanzwe nyinshi zitandukanye. Ubu bafite akazi kenshi, ariko nibamara kwisanzura bazahora bakirwa i Moscow. Kandi kugeza ubu nta matariki yariye ari hafi kumenyekana y'aho muzasinya amasezerano wenda yo kugena amahoro. Utekereza iki kuri ibi ngibi? Muri Kiev hari abantu benshi bakunda kurya ibyo kurya by'ubuntu. Turabyibuka neza dukurikije ubunararibonye bwacu, ariko ubu Abanyapolonye barabibonye. Ubutegetsi bwa Kiev buha icyubahiro afite nk'abanazi
bisha abanyapolonye. Ese si yose mvuga idasanzwe y'ukuri kwa none mu Burayi bari biteguye gukomeza kuzihanganira, ariko hano Kiev yarenze imipaka yose y'ubwiyenge muri iki gihe, ndetse n'ubushinyaguzi bwahagaritse gufasha abanyapolonye bikomeje guhindura isura. Rero yego bashobora kuba bagiye kuzagwa nabi, ahubwo muri urugamba bazapfa nabi. Igihugu cy'Uburusiya kivuga ibyo kirimo gukora kandi ko nta gahunda guhagarika bafite. Ibona ute izi ntambara izasoza iti? Ese Uburusiya buzagira ubwo buvuga buti reka duhagarike ibitero maze urugamba rurangire? Nawe duhanga amaso iminsi iri imbere ubwe neza